Habayakran bikinong patay kubor hak arpun rutrik urisau arajar arpulai. Deputy Chief Executive Member ka KHEDC uba penchengan NCM ulong baga Council kelatung ya ka Delimitation Committee kaban clear Dr. S. Khars Imle kumu Chairman Secretary Birim ka KHEDC uba M. Kharkrang kumu Secretary bat kidkhot kikenthop ya MLA Birim uba SL Marwanyang Kong ar merbo nongikai school bala Shongthaj bat Dr. DRL Nonglaj ubalong Professor jangka khasi department jangka school ba Nehu. Uleto bagajeng thong ka council ya ka delimitation committee kadai hadian ka jingyo jing menjur na ulat ka jela bat kumta ki lepen khamti ya ka bor ha ka committee ban shna ki rule bat ki guideline bakinya chkhmat ka jing dai bagajeng ban kre ya ka delimitation ban bo ki jing tep ki jaka ka bagi patba kan tep ba bikin yo ban ai jing mut bat ban penlong ya ka public hearing ha ki jaka ki badan kam bat ban shim ki jing mut jong ki shnong bat ki patba Uba penchengan NCM ulong baka komiti ngan sesedang terekam no balabatha bagadai ban pendap kloy no ekakam ka council ke yo pediang kloy ya ka kaipot kan yo terekam no hagen ki election MDC ke pemerintah. Hendrai lada ka slam kala ban terekam no hadian. Ula pensyai belada ja baka parlimen ke menjur ban penklat mai no ki kendon jong ka 6th schedule bat ban penbon no ki constituency hi district council kata kani ke jeng permit renti ke jeng bon pat ki constituency kan yarap shibun. Bat nak kalian jungi nama kapor pelan yang estate Klempen Slam haka apotorik hi ka isi kala notify kala constitute ya ka committee ka bagi ongka delimitation committee ka ba kentup iba Dr. S. Khars Imle retired George Kumu chairman jong kanika delimitation committee nang ta Secretary Mr. M. Kharkrang, retired Secretary juga KHEDC. Kita khot kilongi Dr. SL Marwanyang, ex-MLA, Kong R. Marbo, retired school teachers, badi Dr. DRL Nonglaj, Professor Department of Khasi Nehu. Bana kaliang jungi ila ai bor haki, bakin shina yaki rules ni guidelines. Bakin ya syakmat ban proceed ahead hajing dia ibatka jing prepared ya ka delimitation arjar delimitation juga ni snap di ila ai boru iki ba kin habu hagi public domain iki nu ki jing ai jingmut ban kunjuru na kabenta bakin kondok hearing haki jaka badun kam bat ban simru ke jumut jung kisnong jung kipaima bat ban sommet ya report hangi kulai kat balat bat kini kan sesenang tikam mo syai bat gini jing tho ki bangi baru sekat taru tiba ada sausiam na kebenta ban include na kawai ke konsumsi ngin sa forward load syaka dimension committee bahkan le ya ka ba don kam le si kila ban ka amendment ya ka sikshidel ngatrai kan kam suksi bun susu ya kan committee bagam de ban exercise ya kan delimitation tam ta kondai sit elected konsumsi MDC karena ban le nam daga 35 37 kat kum ka new amendment the same committee will exercise criteria na try kan ka delimitation committee kan sa frame ya ki criteria se menta konsumsi ko bun pai tham habanat jos bagi we se ka geographical condition jongki kamnya hap shu berkawai patka konsi nomor ka lek kawan kan kham sitom itu kum kita ke bat se kata ke nyong ba ka syong ru hakiat ko nikat kum ga guideline ga bagi staff gini ki gini komiti kumalong hakas nyam arja khatlai kam da simport han tam katu ni brai lala pendep dingi skam baga gini komiti kan sah ajim ini. Bak semua ada kena delimitation committee kalau pendap kena kam. Ban. Ya, ikai konstitusi nak pendap nanti ada tinggal kita belum buat. Atau kan terekam hari ni election MDC ke pemerintah ni kan terekam hadu apa election MDC ke pemerintah. Kasyong ka report. Ada ka report kloi kat bala. Lihat si kalau ban terekam mo ka election. Ila kaslam lihat si kalau ban terekam hadian.